Hello guys, welcome back to another episode of Nkanelo Gingirikani. My name is Mandla Gingirikani. So I'm having a bit of tea today, which is quite interesting. I like having tea. Loguna ngena xikolo akheto. Akuna principal aban'wana va ku principal Siska. Principal Siska aba hamba ba rhandza ku nwa tea nampundzu before assembly. And the aba yinwa iri black. Aba yinwa yi nga ri na masi. So that means tegelele kwala. But we are a British colony, you know. So if you're a British colony, you drink tea. So mengan sold some history student. Okay. Besides jokes, guys, I'll put this away. Kuna matar landin, randang no tea na a tea bag landin. Ivan wangan man no tea na tea bag landin. Ante kamina. Okay, guys. Welcome back to another episode of Nkanelo Gingirikani. As you can see in the video, I'm having a very, very interesting topic, guys. I like it when I'm sitting on a couch and I'm just having a chat with you guys. Like polygamy. Let's not know like polygamy. Yes, yatwala. It's because the one kagu kuko wala ande man. Ngar gaza maskula one aguna topic le yinda ku kungandliuku. Vong. I like this one. This is my favorite topic so far. So I just felt like polygamy lavanga stiveku ikuba mono ateke tsengwe kumbe atekiwe etsengweni. Anisitivi hisona etsengweni namara isiZulu isithembu. So makale one bona tabele kubele ku njekisaneni yona va vona va veka mavonele ya vona ku swa pfumeleriwa swi kahle hina silavi vala ku hiteka vala ku fayela minte what people are doing lives about it. I saw Manegi doing it as well. No one votala va khavula swona, and I think it was sparked by a family ya Maluleke. I think Maluleke la va kumbisa va sat va bona vambirhi va tikomba kha va rhandzana nhleketa ngoma leya Thomas Chauke ku va sat va xinyori va lukana na misisi kaya. People were commenting in that post va kha hey, so beautiful, hey, sasekini, you know, happy for the family, good luck, what. And I felt like this could be a nice topic to discuss, guys. Polygamy. Mara before emahlweni ala kumnika swikedzakedzana swa ntlhanu, like 5 things or factors or things that makes or causes someone to have a polygamous family or be married in a polygamous family. Swi ta njhani ku munhu atikuma ari tshengweni kumbe swi ta njhani ku munhu ateke tshengwe. Lexi ndlaku ni vulavula so emhaka ku va ni tshameni va na nkate ku va part ya vanhu lava va tsala buku yin'wana yi nga tsariwa very I stories. I producer vanhu va gender links na I think it was Community Media for Development. I used to work for them, and then they wrote a book about polygamy. And I was part of the people that were researching that topic. Laha nga famba ya tindhawini fike vulavula na vanhu lava nga tekiwa etshengweni na lava nga teka tshengwe. So leswi hi nga swi kuma hi leswi nga tsariwa kwala handle ka buku liya. It's called I Stories. Loko mo yi cheka ka Amazon, I think yi koho buku liyani na le ka ti bookshops to karhi. Ani swi tivi ku kona sometimes nga ri yi distributiwini around schools whatever. That book yi tsariwini yi produciwe hi vanhu va ka Gender Links na va CMFD and Production and Communication, something like that. Khale nyana yi kha yi tirha swona. So ni la ku share leswi ni nga tshama ni swi kuma lani. Mina ni la ku teka side ku swa pfumeleriwa ku mapfumeleriwa na. I just want to give you what I know about what makes someone to go in a polygamous marriage, you know, what makes someone to want to be in a polygamous family if you're a woman. So mara ngeze emahlweni ala ku mbyela hi our funerals ku va kona na tinambara ta vona ti kona laha hansi mi va joyina hi vona va seketela ku Nkanelo Gingirikani masiku lamawani. I didn't mali la join, guys. Hi kha hi hleketa ku siku ra khombo ku loko siku ra khombo ri fikini joyina ni our funerals namuntlha ku ri va swa n'wina loko vo tshuka mi lahlekile hi varhandziwa va n'wina
kumbe n'wina mi suka mi hi lahlekerini mi kuma vanhu vo mi lahla and va lahla hi xiyimo xa le henhla va ndla va swilo swa kahle ngopfu mi va landzelela nambara ya vona yi kona laha hansi na email address ya vona yi kona laha hansi ni kombela mi va landzelela funerals se yi fikile mi nga ni blame loko ni koka ti hi ndlela liya Tshengwe hi loko munhu a teke vavasati vambirhi vo tlula vambirhi ku ya henhla ne kumbe vo tlula wun'we swi ya hi definition ya n'wina kumbe a tekiwe a tshengweni that it's called polygamy hayi leswa swa n'wina mi swi endlaku la ka nkovani la loko munhu a siya nsati a rhumini a rinde muti a rinde diyindlu le santini na va foyisi ivi vanhu va huwa le ka nkovani va simple kitchen a hi polygamy leswiya guys polygamy loko i teke munhu i n'wi lovorini leswi swa n'wina mi swi endlaku laha handle na le va Soweto le mi jikajika laha va Pimville na va Dobsonville mi tsutsumisana na tintombi a hi polygamy leswiya polygamy loko swi kha swi tiveka kaya so loko ku ri munhu wa xinuna a la ku va a tshengweni hakanyiko swi tala ku sometimes mi kuma ku va ku ri decision ya yena hikuva a vona ku swi endla mi kuma ku loko a zamazama timhaka ta vana mi kuma ku a va kona a va humeleli ka nsati wo sungula so wa suggesta ku ri no man a hi laveni un'wana hi zamazama swin'wana ivi a kota ku kumela munhu wa vumbirhi ku a ta n'wi tswalela vana hi leswi swi talaku ku va xivangelo xo sungula lexi xi endlaku ku ri munhu a tikuma a ri etshengweni. I'm not a cultural expert but i swilo leswi ni nga swi kuma first hand from people that are in it va ku hakanyingi loko ni tikuma ku mina a ni bebuli mara ni kuma ku lowa ntsongwana ku ri munhu loyi a n'wi tivaku then kumbexana mina ni famba ni ti lavela munhu un'wana loyi a nga ta ni tswalela vana and swa va hi kambirhi mi kuma ku hi yena n'wansati wo sungula a swi vona ku hi papa mina a ni swi koti ku mi tswalela vana ku mi bebulela vana la kaya so ni kombela ku mi famba mi ya handle mi ya lava n'wana ivi a ta munhu a hlomisiwa ku va nsati wa mbirhi ku tswariwa vana muti wu kula hi ndlela leyi i xivangelo xo sungula xexo. Xivangelo xa vumbirhi hi lexa xi vangiwa hi ku mi kuma ku munhu wa xisati wa tekiwa amutini mi kuma ku loko a tekiweni i na hahlwa loko a ri na hahlwa a ku kumbexana a ri na ntsongwana ya yena mi kuma ku va khomane swinene ni yena na ntsongwana ya yena kumbe yena na hahlwa ya yena kumbe yena na makwenu wa yena a ku mina a ni swi lavi ku tekiwa ka Maluleka ni ri nexe a ni swi lavi ku tekiwa ka Mashava ni ri nexe ni lava ku famba na ntsongwana ya mina ku ri hosi na Ntisana swi kha swi lave hi mani hi Mhanikhulu loyi a ku laviwe na swa straight ku va ku ri yena a swi suggestaka swa humelela sweswo hi leswi khale loko munhu a za a tikuma a teke tshengwe ku va ku ri swivangelo swo fana na sweswo. Xin'wana xivangelo lexi xi nga kona xi nga duma hi lexa xa ku mi kuma ku brothers a yi titwa swimalamalanyana ya swi vona ku hase na mali yo tala ngopfu maybe madam a ya ha swi koti ku tirha la kaya ma vona munhu a ti lavela nsati wa mbirhi hi yexe ivi a ku Mhanikhulu a lava ku mi byela mahungu ni vone ntombi yin'wana a ni lava ku ku ri yona yi ta mi pfunapfuna la kaya ivi Mhanikhulu va yi njeka va hi hlela hakanyingi va tala ku ala mara swi tele khale a va nga ali a va pfumela ku hayi leswi swi ri tano i ta ni pfuna la kaya ni pfuna ku tlina na hina na ku sweka na ku ndla hi swa ku tirha swa kwala mutini a swi pfumeleriwa a va pfumela va gina va pfumerini Mhanikhulu ivi himpela Matsongo va ta va koroka va hlomisiwa a ku ngo va njenje munhu a ta hela ta ku kona fika nghenisa munhu hi le back door ku na room yin'wana ya exa leyi va busy Mhanikhulu va tele ka room leyin'wana hala tlhela vanhu va busy 1 2 3 a swi famba hi ndlela and Mhanikhulu used to have a say about it a n'wi to pfuka nje siku rin'wana hi ku wo swi endla i nga n'wi byelanga Mhanikhulu a ku va ku ri decision ya Mhanikhulu even though ku va ku ri wena a swi suggestile se van'wana va swi endla hi mhaka ku xivangelo xin'wana xin'wana xivangelo xa ku kuma ku munhu i tswariwe a vuhosini ti-tribe tin'wana va vula va ku loko munhu a ri wa le vukosini i fanele vanhu vavasati vo tlula vambirhi kumbe wun'we at least vavasati vambirhi kumbe vanharhu i fanele a teka tshengwe loko a ri wa le vukosini
va swi endla sweswo loko hakanyi loko ku ri wele vukosini a ni tshembi ku mhanikhulu va va na say loko a ni nga swi tivi mara laha a vukosini vo byeriwa ku sweswi ku humelela yini va pfumelela swin'wana na swin'wana ivi loko vanhu lava va nga dyondzeka va hayi mhaka ta patriarchy yini so hi leswi swi talaka ku a swi endliwa ku loko munhu a za tikuma teke nsati wa vumbirhi ku va ku ri swivangelo swo fana sweswiyani xivangelo xin'wana lexi nga kona hi lexa xa ku mi kuma ku and this is the most interesting one, you cannot miss this one. Xivangelo xin'wana lexiwa is the most interesting one. Hi lexa xa ku i kuma ku mina ni wa ka Chavalala, mina wa ka Mashava ne munhu wa ni ka Chavalala, okay, because papa mi loko ta le fika teka xivongo xa ka Chavalala ni swi tivi ya mina wa ka Mashava ivi loko ndzi ri Mashava ni ngetita le ka vakokwani le ka Makhuvele, mina ni ntukulu wa Vagwena ka Makhuvele ku hava n'wana wa xinuna hakanyeka ku va ku ri yena loyi a andzisa muti because va mhanikhulu na vamatsongo va tekiwini, so swi lava laha kaya a ku salangi munhu mafo. So hakanyeka swi tala ku mi kuma ku loko munhu a za teka tshengwe i ndlela ku n'wansati loyi wa vumbirhi kumbe wa vunharhu a ta kota ku tirhisa xivongo xa ka vakokwani ku ri xivongo xa ka vakokwani xi nga lovi xi nga fi xi ya mahlweni, especially loko va fanele va prioritize ku kuma n'wana wa xinuna. That's why kuma khale a va rhandza ku kuma vana va xinuna a ku ri mhaka ku i fanele a kurisa xivongo. Sweswiwani a swi vuriwa hi mhaka ku ka vakokwani ku hava malume, a ku va na vamhani ntsena. So mina as a first born kumbe last born ni na responsibility leya ku ni kurisa xivongo xa ka vakokwani. So a ni ta boheka ku leswi ni nga wa ka Mashava le ka Makhuvele le ku lava ku xivongo xi kula, swi vula ku n'wansati loyi ni nga ta n'wi teka wa vumbirhi loyi vana va yena va tirhisa xivongo xa ka vakokwani. A swi nga fani na masiku lama wa kuma ku loko munhu a fanele teka n'wana i boha ku tirhisa xivongo xa papa yena mhana yena. Masiku lama khale a swi pfumeleriwa ku munhu loko a tswale vana va yena va tirhisa xivongo xa ka vakokwani wa yena. A ku va ku reason leyi I feel like this was the most interesting reason, and reason leyi a ni twa nga ri yi more valid a ni swi tivi mi swi vutisa ku yini. Hi yona reason leyi mi ni twa ku nga ri is the most valid one leyi a yi endla vanhu vo tala va teka tshengwe. A ni swi tivi ku n'wina mi tiva ti-reason leti ti nga kona, because ni twi nga ri ti tele ti-reason ta ku munhu a tikuma teke tshengwe a va na vavasati vo tala handle ka ku va munhu a ti rhandzela ku va up and down because very ku na ti-benefit ta ku loko u teke tshengwe loko mhanikhulu va ku khunguvanyisa hala kumbe va ti kwatisa wa ya eya ka yindlu ya vumbirhi kumbe yindlu leyitsongo. A ni kula yindlu leyikulu na yindlu leyitsongo, very main house na small house so a wu ta ya ka yindlu leyitsongo u ya phyuphyisa kona nghondo, kumbe na loko mhanikhulu va ha ri busy na xihlangi kumbexana a va tekile va ha ku heta ku veleka, loko va ha kurisa xihlangi wehe wa ya mahlweni leyi matsongo va busy ku ri na vona va kota ku kurisa xivongo hi ndlela leyo. So loko n'wina mi le mavonelo mo karhi mi nga hi byelela hansi mi byela ku mi swi vonisa ku ni mhaka leya ti-polygamy or ya ku teka tshengwe i mhaka kahle na mi vona ku ri mhaka leyi wehe nga yi endlaku kumbe i nga pfumelelaku ku ri nuna wa wena a teka tshengwe na, kumbe wena as munhu wa xinuna i nga teka tshengwe ende ku ta ku reason yihi leyi nga ta endlaku i teka tshengwe. Because van'wani va teka tshengwe hi mhaka ku kuma ku a kaya ku ve na mafu mo tala, mi kuma ku vanhu vo tala va helini, so i kuma ku munhu yaloyo i ti vona ku ri n'wanuna lowo wo hetelela. Ni nga mi nyika xikombiso hi leswi ni nga tshama ni hlangana na swona loko ni kha ni interview kokwani MJ Hlungwane, the late MJ Hlungwane, the Xitsonga music legend. He told me that the reason he married a lot of women, it was because a ku va vona va ri voxe, a va velekiwe va ri voxe va ri munhu wa xinuna, a va voxe ka mhani, so a va boheka ku va fanele va andzisa muti hikuva va teka tshengwe so ti-reasons ta ku va munhu a teka tshengwe a to va hi ndlela leyi mi nga swi vurisa swona ti tele,
leti ti endlaka ku ri vanhu vo tala va tikuma va teke tshembe ku va ku ri mhaka ya ku va ku ve na mafumo mo tala mutini kumbe ku va munhu i tikuma a tswaliwe a ri wexe swi nga endla ku munhu hi mhaka ku a tikuma a tswaliwe a ri yexe na wa xinuna a ti vona a ri na responsibility leya ku leswi ni nga nexe swantswa ni ti endlela maxaka ma mina hikuva ni teka vavasati vo tala maxaka ma mina ku ta ku ri vana va mina vatukulu va mina all those things so i swilo leswi swi endlaka ku ri vanhu vo tala va teka matsengo valawa ivi loko ni tsuke kahle nsati wa kokwani MJ Hlungwane va juka va ku hayi mi nga teki tshengwe mi nga teki vavasati vo tala a si ri vona ti-interview loko ri ke mi nga tshami mi vona interview ya mina na MJ Hlungwane the legendary MJ Hlungwane the late MJ Hlungwane please go down there and search it mi yi vona mi yi languta eka Nkanelo wa Gingirikani na mina Mandla Gingirikani wa muxaka so masiku lamawani a ni swi tivi ku nga va ku ri yini lexi endlaka ku munhu a tikuma teke tshengwe a yi swi tivi mu ta yi byela kwalani ku ri leswi swi endlaka ku masiku lama munhu a tikuma teke tshengwe ku va ku ri yini kahle guys is it because I have a high testosterone leyi it cannot be controlled therefore manikhulu va nge swi koti va ri voxe that means ni fanele ni kuma nsati wa mbirhi na kumbe wa nharhu na ku ni kota ku as xidunani xa la xivaleni ni kota ku ni ya mahlweni ni hanya ni nga vangi na xiphiqo na kumbe ni nga khosanga ti-problem na a ni swi tivi kumbe swi vonisa ku yini mara i swikhedzakhedzani leswi a ni mi khomile swona leswi swi endlaka ku ri masiku lamawani munhu a tikuma a teke tshenge mi nga rivali ku Nkanelo Gingirikani tiso ka n'wina hi R Funerals yi kona yi ri kona hala ka Magoro Giyani Malamulele Johannesburg Soweto yi kona ndhawu to hambanahambana I think ni le Bushbuckridge va kona so ni kuma mi va joyina ka nambara leyi nga kona laha hansi joinani R Funerals namuntlha ku ri swilo swa n'wina swi tota ku famba kahle va ta mi hlamusela ti-plan ta vona hinkwako kahlekahle siku rin'wana swi lava hi tikuma hi ri na R Funerals va ta hi byela hi vuenti hi ti-product ta vona ku va na ti-plan A kumbe ti-plan B ti-plan silver ti-plan D what exhibit A a hi swi tivi so hi leswi a ni khomile swona haleno ka Nkanelo wa Gingirikani na mina le gere Gingirikani wa ka Mashava ni kha ni sipa tea we are drinking tea today I'm coming back with another video don't mind my toplessness is because someone in criticizing so ni hleketa ku ni hamba ni tshamisa sweswi le gere hi mina salute mi nga titimeli